episode ni ya kabiri mw'abantu. Dr. Swali akanemero nako gose umuhamagara nimba mugomba inyunganizi cye gushikira ikorwa nta kindi ukamenya subscribe kuri Dr. Swali online TV yuri kurabira ku filimi present abageza ko nkuko bisanzwe ibaze nimba uri kurabira filimi waryohewe utaracunda kuri subscribe urumva umugambanyi w'igihugu nawe tukurabe na tugucungire hafi nta muntu akurimo tarakora subscribe kuri Dr. Swali online TV bivuze ngo nta gahunda uragira muri Bujumbura buriya tukwiye kukurabira hafi gake gake shira gusanga mu bantu badashikiye iterambere y'igihugu utarimo nakurimo bane abakirigiye gukomera filime uburuzi bwo mu kuzimu filime umwana yironkeye ijinira mufana riramukunda abasa bizovamo ibintu mwabagabo manje yarahamagabo biragenda gute mbona amasaha ageze kure nagomba ngende kwahirazanye nakubera uraze ko nk'ubunyizi karafungura ngiye mugabo no ukora gahunda n'iki urumva atamwanya nzo abo turabazi buriya ibitambo biratangwa bigakomera urumva birakurikirana umusore wacu no bavaye amaze kuronka ijini rimaze kumwitaho yamuhe n'impeta ukazura mu kuyikuye muntu w'Imana uzaba ufise ikibazo kandi kivyibushe nagomba cyayira atuvuganisha nk'abagabo baravugana kandi nimbura umugabo niviza ko muvugana umuntu mugo atayenze kubimenya kuko kandi uko babayeho nuko nizanzu zakijambere Ernest sha uginzwa n'amahoro kareka n'amahoro ariko uko biri kose menga hari umukino nyabaki kuko hari inzozi nabonye no munsi izo nzozi rero niko kuri undabe burya bitangura umuntu ibanga rimaniye kubika agatangura kurishira hanze ngo nahawe impeta urabona nk'iki niki bikarangira ubwibanga rero nawe ntabarakabasi nakabatsi bijya kayerekana ibintu tangura kumubwira ivisozi yagize kandi izo nzozi rero nimba ari kintu gose kuyikwirinda muri ubuzima usangiza abantu indoto zawe z'ubuzima canke ibyakubaye ko arabana hanze bakwangiriza inzozi mpaka ukumirwa buriye ukwiye kwitonda mwabana impeta gose yarayambaye yabwiye ngo iyo mpeta ntizigere muvako ibanga rishize hanze ibanga rishize ku karubanda mu ndabire namwe uku ni kibara rigenda rikavuga sanga hahiye sanga ibara ishano ryaguye iyo mpeta nakwiye kuyambura ari imizimu ya makata ntumbaze vyande n'umukozi wiwe bari imbanije ngo batange ibimazi kandi kimaze kidatanzwe niyo bahitana ibyo muravyumva ariko ijini rya mukunzi kugira ngo bashobore kugirira nabi bakende kumugira nabi kugira ngo iburukingo kuri we iyo mpeta n'urukingo ibanga rishize hanze kandi bitanga ubwiye umuntu ibanga urabona ngo vyagenzwe no akareba irundi nguzi ko wafise impeta imurinda bazimu urundi akareba irundi ugasanga hayi ari nuko bigenda bisanzwe ugasanga ukuri kose kwagiye hanze kuburyo umwansi amenye ibanga ryawe Samson ajya kugira ikibazo buriya ibanga rimenye hanze ndayo buriya agiye ngo umoye igipara rero niki burya wonsinda riba rigiye mu bafilisiti ibari bayiraguye unavuze ivy'impeta ariko yimaga ngo banari seri kuburyo umubwira ibanga impeta yishize hanze nabyuse nisanga ndayifise mu maboko undabire iyi niyo narose kuba kakubeshe kurafera abanyamugihugu uretse wibaza ko nayekuye hese mukamenge ku butere canke hapi ntimetire aho gusa nayisanze kubona iva mu isi ifise irisima rigido urakina ibanga rigiye hanze kandi mu mico y'ikirundi buri ibanga ribangirwa ingata undabire impeta uyu nawe afise impeta muri cya kibanza duhanga turuzuye bambaye ivyirabura urumva nkuko bisanzwe abantu rero mukunda kwikanga mugwaragurika imitima iyi filime rero muhera ariko wewe na attention mwatangura kurara mu birota ntimumbaze ngo urabona iki niki kore kimpeta tangura kuri imbaraga we impetire kuri imbaraga filime we kababa
ivyo nibiki canke ndagutware hariya nawe kugira ngo wumve ko ndagutware ndagutware abahiye koko abazimu we ariko shambo ko kutandaba ariko canke n'umunda uduhanga twuzuyeyo none baze wisanzana nka niho umenya kwishamba atari igero cece mu gace poreka mwenyewe amwe ko aduhamagaye ngaho tubwire turi mu kangaratete unyumvire none yabanga yamena twiteguriye intambara idasanzwe ahubwo kuko Ernest yamaze kuba mu bundi bwami. Ernest tari mu bundi bwami ubuhe bwami una abanu Maimuna Abanu niwe ndetse basigi bari kuva kandi Maimuna Abanu turamuzi igikonyuze turashize Maimuna Abanu turapfuye mw'abantu turapfuye turashize Abanu Maimuna Abanu sha humura tumukora byose tundi tumushire hasi bagiye mu ntambara n'umusore amasabiro ngo yatarahe Ernest zo twamufashe Ernest arafatwa mu masaha 28 ikibazo ubwamari mu rubwa afise impetira yananje mufashe no mugira iyo mpeta se urumva nanje ntoyikinde ndisi metasha ya rero muze mwitonda ngamiye none ukayihinda none ko yakwasi wa muhungu ibanga ryananira kuzigama urabwira adversaire ngo ufise impeti kurinda dudu bibari bikivyo navyo isesera gafusha igipfu byo kizokwicwa n'ubupfu bwacu buriye ariko bwe nawe si bene abantu bakibaze kuzigama ibanga muri isi ibanga ribangirwa ingata hari abantu benshi busanga yibagora kuzigama ibanga yabo ya ndarigwa ku mugoroba nukuri navyibagiye kandi bwe niyo batomuhitana abo hitana abamuri hafi muri makifiti baby yirirwa abesha ari fera basa kundi kwereka kirere cyarahindutse ubwo nyine kirere kirahinduka zubwira kabiri abazimu kirere cyarahindutse inkuba zitangura gukubita ahantu harahinduka nakubwiye filime iri gukanga abantu hirya no hino barabarondeye muri Hollywood barabangira muri Nigeria barundi bande bakinyo filime atirekare twe tugiye guteza imbere ibintu by'igihugu honyine abakinyi ba Deboye mwemera muri Nigeria baravuga ngo none mwavyigiye kuko ati twebwe ama filime waravese nihe wabonye bwije ku murango bwira kabiri buraza kanya gaturaje we n'ubwira gatatu barakwereka mu makamba mbere sheri tugende binjiye mu ntambara ndetse kandi intambara iri seri intambara isaba kimwe intambara bavuze ngo umusore mwinjiye mu bundi bwami iri forero yuko dukora uko dushoboye kugira ngo tumwice masaha 28 bivuze ngo urugamba maze kurujyamo tayari biragenda gute mwa abantu niyo mpamvu buriya mbambari ngo tubisobanure tubinoze tubinoze yakira umukobwa araru yabijya nukenera urugamba rw'amajambo abagorozo bahamagaza magabigeze mu bintu byo bisaba inguvu sha baragara bakakuyihweza gusa aho kabikora mwarangiza hakenewe aho gukoma induru canke kogeza aho kwa bisa baraza ko rugamba bashoboye yamara kandi bakora byinshi bisaba inguvu nkenke ariko kandi burya biruhanije abagabo batopfa gukora cyo nicyo tubazi kububa ucece mu gace haya ayiwe boko twigira bafatize pole urabe pole bagira ku mazi subwo bageze ku mazi bagiye gukora ikini kwambuka bagenda kandi bujyana ho amazi yakunze kuzibazo bidasanzwe bizimagiza abantu ugasanga abantu nyine bazimiye baramanuka cyo giye ngo bahunge bagende bigishushe yamara bafise ijini ridasanzwe Mayimuna ari ku ruhande rwabo Mayimuna bajya ngo bamajiri meza na Mayiburiya nanjye biga byarandondegeye kimwe ndajyankira kugenda umukozi w'Imana buriya
kurumba no kwiteza ibintu by'amadayimoni ibintu bya nako amadayimoni n'amajini buriya ntabwo bisa uko buriya ngo aramajini mabi n'amajini meza amajini meza rero arakwikundira guha amafaranga hari abantu burya bazi ubuhinga bwo kuyahamagaza amajini buriya bibaho kibazo nuko atakintu muzi mwebwe rero kuva mumvise burya mukamumvise kandi utaswale bizogenda neza buriya humura turiho ku bwanyu yamaye ugize amahirwe mavuga kubita n'ijini ribi umuntu w'Imana urakina icyo gihe niyo umenya ko atamikina ubucece mu gace abana batangura kubwaka bwa bushambo kunze gusanga mutuyoka n'intare buriya anye nuko ari kubona Mayimuna mu kanya ari kubona intare urakina ariko bana baciye mu ishyamba aho bari babonye bwije intambara yamaze gushozwa tayari igisigaye ni guhangana impeta n'imurengera yonyine ibindi byose buriya sivyo ayiwe bari guhema isigane hastakafirula ndumva uzovayo bako banzuruke gato bazuruke turabe ivyari vyo haya kobwa abaruhutsemo gake biragenda gute baje turashize barahaguruka ariko urakeka abantu bafise amambaraga y'imyuka mibi wofa kubahunga ujaye umusore nta confidence agira niba guhana Mayimuna wowe turakwishe wowe turamusaba igitabo ukazana ibintu by'iki nta n'isoni abandi turashize turapfuye bantu kumbe haje guswinginga nga swinginge bagaswinginga filime turaba umukobwa ahise arabadata muri agwa gacu aba kumbe nangura gupeza nyimbaraga shawe n'ikindi gihe zambiri bari ku mpande zibi gisigiye muracumva nabo we bwana ariko uzi buki wewe acha bari imbaraga batabara gupeza usumvye undi umwana hana bari ubundi yaje vuze ngwikariko kumbe abandi bavayo turashize ufashwe n'ibikika kumbe haje uwundi mubi cyane haje uwundi barabwa ibi niku muri filime n'undi mw'abantu mwe mw'abantu turashize abaguye agacuha bana ukuri kw'intambara zo muri mwe muzigwanwa mwijyamiye hamwe n'abari muzi ibyo nshingire nayo mu majoro mwabaje bajya mu ijoro sinjyama ariko zenguruka nda umwe baramukomye bafata wabo basanga hasigaye we ariko bagiye he mwana se nkubeshe swinginge babye twe turamanye naho barabwaka bagiye mwana barahunga we mubi cyane mubi dezambiri barasigara wenda kuniguye yewe ariko uri kubona isura y'akazi muze aho bigiriye umurozi kera ngiye kuguhitana aramubura allo tangura kuba tangura kuba ibijambo turashize bandi bose barigise wa muntu tayari mwamba wa miamba wa makatani makata wa makatani sha tangura kwambaza ivyabo biragenda gute
ntabwo bashobora babeshe uzana amayimu uzanande birakura giza cyabaza cisha kwinkoni bakora yakaga we urazuka ariko upfa nkande kandi mu ruzi mukuru ndi nga nikindi abanza tamu byoka uvuze ngo iki fasha uyu banza aramwigura wibamukubise rimwe bakimukubita rimwe araberuka urabe filime fata igiti bazahamagaza imyuka myuka y'abakurambere banza kwereka utuntu yikorera ariko muracikwa n'icya gatatu katugigwe ko nk'umujyi wiki